Mu isi yuzuyemo intambara, urwango, hari umugabo wahisemo inzira y'amahoro. Ntiyitwaje intwaro, ariko yitwaje amagambo n'ingiro bye byahinduye amateka. Iyi ni inkuru ya Muhammad Gandhi. Uyu ngo ni umugabo wabashije gutsinda urugamba atitwaje intwaro, ahubwo yitwaje amagambo ye akomeye cyane. Mumwite Muhammad Gandhi. Mahatma Gandhi yavukiye mu Buhinde mu mwaka w'1869. Yavukiye mu muryango wubahirizaga indangagaciro z'ukuri. Ukwihangana n'ubupfura akiri muto, yagaragazaga umutima wicisha bugufi n'urukundo rwo kubaha abandi. Gandhi yahisemo kurwanya akarengane n'igitugu atifashishije imbaraga. Yigishije abantu uburyo bwo kurwana n'akarengane bakoresheje amahoro. Ukwihangana n'ukuri, iyi nzira ye yatumye abantu benshi bamukurikira. Uburyo Gandhi yakoresheje bwo kurwanya akarengane bwagize ingaruka zikomeye ku bihugu byinshi. Yabaye icyitegererezo ku bantu benshi baharaniraga amahoro n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi yose. Mahatma Gandhi yapfuye mu mwaka w'1948, ariko inyigisho ze ziracyariho. Izina rye riracyavugwa nk'ikimenyetso cy'amahoro, ukuri n'ubwigenge. Gandhi yerekanye ko imbaraga nyazo zitari mu ntwaro, ahubwo ziri mu mutima wiyemeje amahoro. Ati imbaraga nyazo ntiziri mu ntwaro, ahubwo ziri mu mutima wiyemeje amahoro. Iyo yari inkuru ya Muhammad Gandhi, umugabo w'umuhinde wanditse amateka. Njye mwari kumwe muri ino video, ndi Mugisha nyawe. Kora subscribe kugira ngo tuzajye duhurira no mu zindi video. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.